nagkapo ka ni pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan. Tintay drama ita. Ngam sakbay na. Makablawang pa ni Ma'am Lucy Rivera dito USA. Ni Rosie Ligaspi kan amin na Ligaspi family dito Umingan Pangasinan. Kan ni Rosie Dakayanan dita Mayantok Tarla. Kastiman ti kunani pagayam Frida. Dirma ng biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, ngam awa nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat. Ngam oray maminano lukwanda saan latangag naknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti inami makipagnaad kadakwaday ti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kayat yu ti sumurot kada kami ijay syudad? Anyat ko ak ijay syudad ngay. Umayupay kaduan dagiti apo ko yun. Tanagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ijay syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo amamu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan yu ti makimaritis nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Amok amin akaarubak. Ken inal daw amaki kaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaeng, no agsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Noy kuyog mo ni nanang ijay syudad, bantayam. Ha? Apay? Bantayam, tamang sumarampiting tuman ijayan. Apay, masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti inaramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kaloy nga asawa ni Iseng. Anya? Manang gundaway mo da jakaloy, ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namatimot ni nanang iso atilay ni intad na. Kano dandani na indarom ni kaloy, ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang. Apay di mo imbagbagangay manang. Ay naagungot no ibagakken ka Dalen. Ang sana balay ta nasulbaran. Ay, anyan ni nanang? Iso abantayam ni nanang iji syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na udam lang iji unag tibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da nanang? Way. Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba me. Apay aya? Kasanaw, namintalo anatiliwak akita-kitain na. Anya? Naira nala siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Italang amin makita na kayo. Crush na ko Nagpig ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam dayta crush ti ibagbagayo. Lakayon dayta, saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat pa nagkitkitam kanyak. Bakbaketan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladagiti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanang. Nagkikiti nagiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandani na balkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Nakalipstick pa nga oray at dalang dito unag ti balay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan.
Sana apro-aprosan tilupuna. Bayam, takasaritak tumanan. Wala na ta kababain. Kita nakitikaru ba? Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mo ta sa ababayadan bakit, Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na. Nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasik. Kan pasaray agpayub-yupay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Tain kundi exercise dita paraangan. Agin kakantaak tapno tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Hay. Ha? Naghay. Hello. Kaya't mo ti pandisal. Isaw-saw mo di takapem. Adda aya ading. Adda manong. Mabiit laang ha. Urayan nakdita. Tayalaan ka iti pandisal. Oh, adto iti pandisal, manong. Thank you. Siya gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayati makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandisal. Pensyonado kan sa, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam nyo, naka-paper bag? Ay, basura man? Inaagi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man pa'y agpangin? Nagpudot? Ala, nakalamlamin. Napudot ko na yo? Ay, di kay rumwaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod ag jacket Malamukan kayo. Saan? Dagaangan na nga rod. Kastoy kaon. Dati Dario, uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Kituwin, kastoy ti libangan mi iti probinsya. Maburi nga ngamin nga agigyan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. O dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nakmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadra manggamat kanyak iti dalan ko. Asidigmat ti balayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito'y ako na maturog, Dario. Alia, sigurado ka? Wine, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Nagturugan nyo idirabiin nanang. Napuyatan na kanangururay kada kayo. Tinagdandanagdak. Ay, pasensya ka na, anak ko.
Nagshot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramidan yo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inaram nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami bat anawaya. Kan awan lin na kayan kan binakitan kini ayat. Anya? Anya day tang nga ibagbagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidam lang ano kasta tararamidan na. Amang ano mang ibabain ni nanang dita. Umay ka man manang, tasikat di mangyawid ken kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidag. Sige nga ron, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan no mailawan kayo manan dito'y nanang. Diyak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Diyak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo nanang. Tapag subli kun ti babaw nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo, tapresko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawon dak dito balayaw dalain. Ukilaang. Tadametan na kasagana apagakarak. Agden na kami kanon ni Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadipay lang nagnakami tinapasamak kada kayo iji probinsya. Sabali ide. Sabali mo't ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu payla iti dayjay alakay, makidan na kayon kenkwana? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskarina dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi tabalay ti anak ko Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Kaya't nakayaber na. Nagloko kan? Katuan mait. Nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga lati bartek tanay jay. Sika talaga. Kahit anyangay. Agnaagtan dito balay mo. Kwa. Damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa. Damagag tu pa'y dito'y bagik berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagito'y kawis ko. Dituya kun amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awanan, naulawan ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat dayto'y nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adda palagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigo da nakasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talagaan natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga madlaan na pudno ko ni nanang. Ta pagkasaran tayo idan. Anya? Bakit kan lakay dan? Agkasarda pa'y laang? Katuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan ng agkasara. Pati bakit kan lakay Alang arod, kasarita tanto ida lakay. Jak amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me kat agden na kamen. No desidido kayon ngagdan na,
agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar, tata. Asos, awan amok dita. Ha? Ay na, bakit kanlakay kamen? Saanan ang masapul na kasar-kasar? Agdun na kami latan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapod nun ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko. Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatang kanti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat iti sidong ni Dario. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Dario. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabitlang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya saan? Ka nakasirsiryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, di kayat ko asawan. Agawid kaki din dalin. Saan da kami napakibiyangan ka ni Dario? Tanataangan kami. Ang moment ti aramidon may. Agawa ang Berna, agimpaki kanta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitagimpalay dito pagkirkirti kerak Kirti kerak lang dito. Aniya? Sa pumarawan nito, kaamangan no pagungkandak kat ikatundak. Di na ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rudan ti relasyon ta. Awan relasyon ta. Inaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkabalay ta. Awan na pasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan tirumbang kamat mo kanyak. Agprens talatan. Aniya? Alaan darasem. Agimpaki kan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunakman no diyo kaya ti agawidan. Manangalilaw magayam na ya, Dario. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpatsin nyo ngamin. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid na ya, Dario. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo di takida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dakto mo laeng. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan uray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputod na. Saanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na buok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, aminain. Eh, kastoy ti epekto ti padang loko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay lakuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan itibagi na. Isabi nan taya ka na imbag. Tanagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamano bulan.
Nakalipat matlang ni Nanang kat nagsubli ni Tisigod, ti kinaganay-gay na. Alakastan, ti pagayam mo, Frida. Ala, gagayam di tamanan, tinagpatinggaan di sa balimanan, napakasaritaan. Di drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless!